सर्व जनतेला गुढीपाडवा मराठी नववर्षाच्या हार्दिक शुभेच्छा। शुभेच्छुक जय स्वाभिमानी कुंभार समाज विकास संस्था महाराष्ट्र राज्य। श्री विजय कुंभार संस्थापक अध्यक्ष, संस्थापक उपाध्यक्ष श्री एकनाथ कुंभार, श्री श्रीनिवास कुंभार संस्थापक सचिव, श्री ज्योतिराम कुंभार संस्थापक खजिनदार, श्री संजय कुंभार संस्थापक संपर्क प्रमुख, श्री दीपक कुंभार संस्थापक कार्याध्यक्ष, श्री प्रसाद सोनुने संस्थापक समन्वयक, सौ तरुणा कुंभार संस्थापक महिला आघाडी अध्यक्षा, सौ रेखा कुंभार संस्थापक उपाध्यक्षा महिला आघाडी, सौ चैताली शिंदे संस्थापक महिला आघाडी सचिवा, सौ सविता लोणकर संस्थापक महिला आघाडी कार्याध्यक्ष, रमेश कुंभार संस्थापक सदस्य, संजय कुंभार संस्थापक सदस्य, राजेंद्र वास्कर संस्थापक सदस्य, दिगंबर कुंभार संस्थापक सदस्य।